येले बुङदेया रथ वैगु जेठ 8 गते लगन खेल ज्याउला खेले साला इंकीको चुकुदु बुङदेया दे पूजा खुनु रथ लगन खेल ज्याउला खेले साला इंकीको दि स्वेगु चलन्दु तुक्सी बुङदेया दे पूजा बिवाजुको ख उकी दे पूजा खुनु बिवा सुथे मंगल लाकुया हिति फुसे चंगु फलचा ज्योतिष देश देवसालीगु दि सोगु ख श्री मनमंगलपुत्रय गणाधिपतय नमो श्रेष्ठ नेपाल देशी सम्बत 1143 ज्येष्ठ पद मासे शुक्ल पक्ष ज्ञान तिथो मृगशिर नक्षत्र दिदी योगे कौल गोपर दैतिल करने सौर मानेन ज्येष्ठ 8 गते चन्द्रबासरे तत्व दिन दिनगत गतिसु 3 पलेको 49 3 यावो गतिसु 4 पलेको 15 कोटे यहाँ श्री मत्स्येन्द्र आदिनाथ भट्टाकरिया पश्चिम यात्रा र ज्याउला खेव पिसाका दिन बेला जुल शुभम अबले ज्योतिष देश जेठ 8 गते दि पिकागो ख वर्ष चाहिँ पश्चिम गमन यात्रा लगाडी चाहिँ लगनखाली इजिटोलो जाउलखाली भन्ने एउटा पश्चिम यात्रा लगा चाहिँ पश्चिम मसिन नाटी पश्चिम यात्रा 18 जाउलखाली यांकी चाहिँ साला यांकी चाहिँ 3 खुसी 2080 साल जेठ 8 गते सोमबार चोलावडु तृतीय तिथि मृगशिर नक्षत्र 14 बानाजु जुन सल्लाह अनुसार यो खण्डु एजिया यो आस्क बचारमा त्यसैले रत्न बालकशाला खोल्दा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ जालखुले छनै भित्र थियो नि अनि चार्टले पो पठाउँछ जेठ 8 गते देव ज्याउला खेले ठ्यासा वया पेनुलिपा 11 गते सिथि नखा खुनु पोटो जात्रा छि पोटो जात्रा लिसे थुक्सिया बुङदेया जात्रा कोचाइ बुङदेया रथ आ लगन ख्याया इति टोले दिका तगुदु बुङदेया रथ जात्रा वंगु वैशाख 8 गते देव रथे बिचाका 11 गते निसिए साला यहाँगु ख जेठ 8 गते सोमबार चाहिँ चोला धन्यवाद पनि साहित्य हेर्नै पर्छ यहाँ पार्टीमा बस्ने मात्रै हुनुपर्छ